pertemuan dua tak ketok kok. Agak banter ya, beloknya ya. Kayak pamit ya dulu. Enggak apa-apa kan kamu enggak turun nanti. Tetap di atas motor. Roll. Roll. And lihat tinggi kaget and action. Loh, sin sikil mulu memang. Iya gini. Dari tadi? Iya. Oke. And action. Loh, Sang, kok tekan kene? Lusin, lha ngono apa ngene sih? Manusa. Cinta kangen. Hah? Kangen. Kangen es teh nangku. Oke. Wes ae itu ah. Tasya sebelahnya Dimas. Awas. Au. Iki ya. Sudah tengah sih. Iya tengah. Ya kan cepet kowe ya, Dim. Ya, cepet. Cinta gitu. Oke. Ayo kok. Dibully sak kantor. Mas. Waduh. Aku ambil 2, Pak. Yes. Oh, apa turane? Kok tugulane copotane. Iki kamu go. Kok ae. Dene banter kok carane. Dadi iki dialognya akeh Tasya kan? Iya. Pakai Tasya aja. Ya menjero sik kono. Enggak Dimas aja, Pak, biar enggak sampai sana. Yo orang. Masange iki. Delok dialog. Di sini ini. Terakhir. Ini sama ini. Oh, masih 2. Aku tak cukup gelas ya. Tim Tasya, Bung es teh. Kamu enggak usah pakai telepon Tasya aja. Berarti wong loro di sana. Ya tinggal 2 ya, tinggal 2. Tak podim. Kok pelolak-pelolak kamu diem. Apa ora? Asane apa dilali? Kok iki diduwangi? Terus coba mripate. Panas aku. Kok iso? Wah iya. Panas jadinya. Anak Sekecil ini mengambara. bagai sapi kan. Jadi delok wong masang clip on.